lengpui khua hi Aizawl district a tlangnuam RD block huam chunga ania kholun le poimo takni in village council member pasari anom ani lengpui khua hian chungkwa sangkhat vel omin mishing sangli zathum chuang an cheng ani lengpui village council te hian an khomipui te hamthatna tur le an khotlang masona turin theitop an chua an khochunga sarkar department omzong zong tenen thohona tha an nei theinan kumbul an chana piangin an office a lengin khotlang tana an thoho theidan tur an soipui thin ani an khochunga department sang omte in charge kan siam vek a vc member a department in charge khan tu lang te khotlang tana har sana omte no thlen kuala chu meeting a tele sitting a te kan longoi tu ta a khana tul ang chu department lai on tren changkopin nei tulian zo ga tele sarkar ate an thlen chho thina sarkar na thok thalonia mipuin an soi sel te chu gomin atu langin ma an la zui thin bok heiba ka hian kumtira NGO zong te ko khomin khotlang in en kolna konga malak tan tur an rel ho thin ani MHP WMA MUP kan ti te sport lama GNSA Julai Pol kan ti te hian khotlang in rel bolna sang te kan silfiat china hei kan ti chan chu NGO te chu soi tuin thak reng kumtira in thak thin kan ni wangin khotlang in rel bolna kal phung hi soi tu thlan thatten sia zel theinan tin joint committee nei thina hei sanitation chungchanga te ruiho chungchanga te ILP chungchanga te lo forest chungchang te khatiang khan kong sanga khotlang thil tur hi NGO te nena sui howa rel thin ani lengpui village council te hi mani puala sumlak luna on source revenue siam konga anen ton tlak lemaya an bazar en kol pani atangin thlakata cheng sangru zani somnga vel an la lut thina tin dor pathum an luati ratangin cheng sangru thlatin an muchin bok ani heiba ka hian an khoram chunga hoarding le signboard rantar te atangin pakhata cheng zanga an la thin bok ran khuwa khirna dan khautakin an kalpuya ran chuak an man an choi tir atang hian kumkhata cheng sing khat atanga singni inkar an muchin bok ani tin inhun le ram te ngai om changin khochunga ni chuan cheng zanga khopona cheng sangkhat VC fund atan an la thin bok ani an khochunga mitin ten ham thatna an chan theinan rorel na rual khai takin an kalpui thina thlathum dana village council sitting nei thin ni in malakna tur man mo thlak le lekha poimo man mo thlak terel ho turin kartin ni lai ni zinga meeting an nei thin bok ani wal chung sarkar ani angin patlang rorel na hi chu sittinga kan pasa ram sabha te kan phar hi chunin poison takhian thilati theya visi malak na sang zinga khachung kong hi sani som pakwa khan aton ton hi kan zawa chungta chu mi pi tho khom mangin flooring kan beya vantlang kong kama in sature mo palhung tu reng te chu village council ten apuna anen fi apui masak phot angai thina vantlang kong kama bungrota le zanria ka lir thei hung tur te po in VC thena dilna an thlen masak phot angai thin ani masona na tho tur local reng te chu tho an ni hmain a thok tu contractor te village council ten komin na thataka thok turin an ngen thin ani ran vul tu te polin gram sabha nei thin ania village council te malak dan tur an soiba ka an ran vul khuakhir konga chanlak dan tur te soi ho thin ani kartin tho chan nia changa zirtop ni jing tin ran tla chuak vain khochung an fang thin MGNREGS na tho tur awma piangin gram sabha nei thin ania hei hirem changa la in mi puishia tur poimo sang sarkar mi thiam te somin soi ho na le inzir tir na hun man thin ani VC malak na le na tho tur te chu gram sabha ba ka tual chung chanchin bu le social media kaltlangin khomi pui te hena puanzar thin ani